fight or fight no I just say fight say the social media ayonko fan o fana no ahwe ni ye pa o hwa o kasa mu ye course ye no o fra wa danfo ana onim to ye popular na so social media na wa hwe ye pa o kasa no kasa woni ne beka eye Aisha Mudi ene enua ba tina enya fight pa na fight we de e bon hwerema fight ayese wuti ba bi asem ne mfa ho kra na akofa waba fight atina ne eye Aisha Mudi Queen nyina a kire se Aisha Mudi enipa bone for papa na uhu bra sebi Aisha Mudi e bone eye La Paz ashawefo eboi eye Aisha Mudi tumi ekọ eye La Paz ekonum hihye bi twintampi bia butwum a ekom krade na ono tina na ebesoma de sika akoma no na to aduane de akoma na nse wadidi nti asha sebi wunye obi asa na yeden kra na wo asha wusu wadafo pa ne eye kwakubofo ye Queen Ciara wadafo pa sanka we ni papa pa yeden na Ciara sebi na kosua dompo ebeto ofon so osi yina no tina ena ebisa eye Aisha Mudi se wonyi na eden ena Reverend Obofuor yire Queen Ciara na kosua dompo ebeto no ne phones na chese entokwa no wura mu pa dia na utum se ensem ewo mu papa wo de me enkwati etina ensem a woka emra sesia Aisha woka chem se wo Queen Ciara ntumi mba bonti megu weni maseda because wo kuta mtwe aye na Queen Ciara twa di phone so as you tell me Aisha Mudi eye de na Queen Ciara ne twe ebe di phone so me wo wenu mu nsem a Reverend Obofuor yere wa ye no fonfram me na me ko say ma te se Reverend Obofuor ne yire just hwe obetimi ne yire jai secret enta wontem oba no na ekuta bema ne de chidro so petumi de ma no nti secret e wo ho no bema ne ntimi ne oba ne nyai misika Aisha Mudi odi akoye papa we go do ne mpena no ne wofa odinu Aisha Mudi o wofa ne papa we so odinu papa we ba ne boy we mo hwe boy nani na mo hwe papa nani mo hwe boy nani na mo hwe papa nani boy we na Aisha so ne nyem no boy ne papa ni papa no so ya Aisha boy before na papa ne sanye Aisha wofa me kan Aisha se boy na me pen no okọ festival no me na me bi san Aisha se si apato ne wofa ene ni mbofu lu na atwempena ya na eye de na pato be pe wo na opene okacha me se no pato amepene na okọ festival no. What are you doing there? Yes. Woko festival no. Na pato obonsa. Na pato peja de no koto ni dem. Adechi osole no. Na boys me nsa ne da ne nufu guso. Oko test 2 weeks time waka chen so nyem. Asia. Wa sha bodu kasa. Wa ye mpa oni edi. Be man se wo peso be me di. Aisha Mudi. Mystica na odi tietia ka. Odi tietia ka ma ye di fu na efu ne. Utimi kofo ba afi Aphrodisia night club. Now the na be fi now na beta. Anopa 5 million be job na kwaje me na me kotu esaka. Aisha Mudi wo se wo se ye nja omu wefu abebe. Aisha Mudi wo se ye nja omu na wefu abebe. Utimi ko se sa ma afi club. Utimi ko La Paz ko select a shawofu ma. Ne won be ye twetwe na me adechia na sika de be mo na me ko club no mi sika yira wo be ma ni sika ntina so me wie sika na adani dede na house boy elon afa phone dia frame na me tie sika e dia mo wo ye kwase ama me wate Aisha Mudi wo ye krama ma me wate wo timi ko fa ma mi nu poso oba besia na wa ye tresom na wo dem fifi na me na nama adeja mama we 5 no mama we 5 million give video wa deja ko de babo nti me na me tu system million me ni wonu wate Aisha Mudi me ni wonu me na me ma obi set get ne trap mo obi ne ko twempa mo nipa no so je na deja ansa na yedi hunu na gani no jai me ne wo shabere so wate Aisha Mudi tina me ne wo shabere so wate Aisha kona ko kacha Queen Ciara se so kutale twe Aisha wo kacha se wo Queen Ciara ntumi mba bonti megu weni maseda because wo kutale twe
Queen Ciara try do phone so as you tell me. Aisha Modi. Eye de na Queen Ciara ne twa. E be do phone so. Wenu mutoma o ka kire me say. Queen Ciara ntimi mba bonti me gu ani mase. Queen Ciara ntimi ne me nkontokwa. Queen Ciara ntimi mba bonti ne o me kontokwa da. Queen Ciara ukuta ne twa. Na so yes obo abonti abegu ani mase. O wade ade be no kem. Aisha Modi. We jimi ma me wate. Aisha Modi, we jimi ma me wate. O ye kra my ma me wate. Wo ye kra my ma me wate Aisha Modi. Wo ye ojogi no wo ye aponche ma me wate. Wo akwase out me bro. Bro, ma shawo for my video che. Na me makotu ya woka. Wo to me she. Fia no poko kan numere. Eduane sika de bete eduane di. Wo be hia je ma friends boy na bisa se we didi ana. Aisha, wo ye correct. Wo ti me ko kama tamfo say, wo me information be na wo family. Wo me kase me record anka je wo dwane. Na so me nya kwase agibi futi se bi no munti. Me ni a okache me bia me kai. Aisha Modi. Audio me boni na me record wo eye wo voice message wa ye dia ma. Wo na wa record me. Aisha recorder. Eye wo na wa record me as a god daughter. God mother record god daughter. Wo me kase me record aka wo be dwane. Mi donya me. Se me kase me record aka me be me nkasa wo. Na me bossa ba me ni wechi na ni pati tru bi ba ma brabo mu a onuane nyame o me nya bita me ni wechi na ye bia afa na master life young girl me na me 30s mu na responsible person bi ba minister bi ba pope bi ba me nchen osuro se me record no na me ni nya sama be bo social media me ndi wechi and family destiny me credibility to form by me sika evidence de me de be buaji me sika me I tell you. Me nyomo ma to mu nyanza ni bio. Me ma adwe ye djuma. Ti na de bia me kutesika. Ni adwe se meye no opposite. Me wo wenu mu nsam a Reverend Obofuor yere. Wa ye no fonfram. Me na me bisa se ma me. Na Reverend Obofuor yere ko America ko he tete. Me na me ko bisa Ma te se Reverend Obofuor ni yire just hwe. Obetimi ni yire jai. Secret da won tem oba no na ekuta bema ne de chindro so petumi de ma no nti secret e wo ho no bema ne ntimi ne oba ne nyai secret e wo ho no oba ne ntimi ne bema ne nyai asha me mbebo me recordo me na mo so na me chance em block no be beba me nchen ya wo dwane o me nya kwase a wate me nya jimifo by me evidence a waji mi sika me de beji me jimi sika me da asesa wo je brethren wonim se Obofuor yire na sebe mo ne na di agro yo esere mo hwe ne yie pa da de ekeka kono mo ya akobone akwantua na mbeso akra